So what is hair, no? Sa Bisaya pa buhok, no? So naay dagang klase sa buhok, naay itom, naay brown, naay light brown, no? Naay kulot, naapoy straight. Naa pa gani color green, no? So magdepende na class sa lahi sa tao. What if Amerikano ka, so brown imong buhok, no? Pinoy ka, black dyan na imong buhok, no? So magdepende na class sa klase sa tao. What if sir upaw unsang pagibaw-an nato ana sir? Good question, no? So kung upaw class, ari ta mag-base sa iyang bulbul, no? Kung itom ba or brown. Uy! Sama na nun! Hoy, sama na ay! Taya! Kinsa to? Boys at the back. Kinsa? Si Ayan, sir ay! Si Ayan na sir, klaro kayo. Tanga, hitsit-hitsit pa, wala ba gitaod? Ayan di pala utog. Unsa naman sad na imong gitanaw diha? Kuan to sir, kanang Superbook. Ahoy, Superbook! Tanaw na sa nagkuan sir. Oo. Tanaw na sa nagkuan sir. Superbook to, sir, Superbook. Unsay Superbook? Ay, to Ha? na, sir. Unsay Superbook? Superbook Ano, kung matubang sir? mong ginikanan ha, pariya ugma. Bugor mo kay kanya, di pag ka mamina sa klase, ha? Pariya imong ginikanan ugma. Wait sa pasahe ko.